Rojbaş, temaşevanên hêja li ser navê Çarpel Medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêz. Temaşevanên hêja îro em ê bi agahdarî û kêfxweşiyek dest bi bernama xwe bikin. Çarpel Medya her ku diçe feretir û geştir dibe. Heta berê bernama me li Facebookê bernama herî popüler û herî pir hatibû temaşekirin hatiye hilbijartin. 27,000 kes bernama me zindî temaşe kiriye. Her wiha wexta mirov Twitter, Instagram û YouTubeê jî bîne ser hev hejmarekî hêja ye. Çarpel Medya dengê Kurd û Kurdîstaniya ye. Ev piştgiriya we me pir kêfxweş dike û em spasdarê we ne. Kek Henîfî merheba ji te. Merhaba serçava bira aziz. Çawa hewa Diyarbekirê çawayî, tu çawayî? Wallah Diyarbekirê îro ewre lê belê meha meriv vê ha wê baran bibare lê belê baran hêjî wayê nebariye. Baran nebare rewşa we ne baş wele ji bo zeviya erê wallah îsal pir hişk salek hişke salî bû. Pir xweş derbas nebû, însan ditirsin. Divên ku ev sala were jî bi wîya way derbas bibe ji xelayê ditirsin. Ji birçîbûnê ditirsin av rastî. Keke Henîfî rojeva Diyarbekirê çi gelek cara tedî wexta em dibêjin rojeva Diyarbekirê qesa me rojeva Diyarbekirê rojeva Bakurê Kurdistanê ye. Lê bi taybetî rojeva Diyarbekirê jî ji bo me giring e. Cenabê te kare behsa rojeva Diyarbekirê bike, gel çi dipeyve, millet çi dipeyve. Hefta berê me serokê şaredariya Diyarbekirê berê derxist û li golî îstatîstîka herî pir li Diyarbekirê hatiyê temaşekirin. Tu çawa şîrovê dike kek Henîfî? Keko dema ku me li Çarpel Medyayê dest bi weşana kir, me hin prensîba ji xwe ra pêşkêşî temaşevanên xwe kir, me got em ê li ser van prensîba bin. Mesela ji wan prensîba yek jê me got em ê ji bo xeta millî, xeta netewî û demokratîk ji bo ku li Bakurê Kurdistanê pêş keve em ê bixebitin. Em ne leşkerê ti em bêjin îdeolojiyan e. Em parastvanê milletê Kurd û baweriya wanê pîroz Kurdistanî ne. Me li ser wî esasî me got em ê weşana xwe bidomînin. Ciyê kêfxweşiyê ye em dibînin ku di van televizyonên interaktîv de bi rastî Çarpel Medya giraniya xwe danî. Ev ya ji çi tê? Yek di mesela teknîkê de hevalên me teknîkê pêşketîne. Di do gelek kadroyên me ku dikarin vî karî bimeşînin hene. Ew jî ji bo vê van serkeftina ew jî pir mihîm e. Sisê bi rastî em wexta ku em mêvanên xwe jî em diniqînin, em li gorî rewşa welatê xwe û li gorî wê xeta netewî û demokratîk em wan diniqînin û li wê gorê em wan derdixin ekrana Çarpel Medyayê. Ji wê bonê jî ez bawerim ku her ku here ew ê serkeftin bibe ya Çarpel Medyayê. Ez di wê baweriyê de me. Ez hevalan hemû hevalan jî pîroz dikim ji bo van xebatên wanî giranbiha. Rojeva Diyarbekirê kek Henîfî? Niha wexta ku meriv li Diyarbekir bi rastî wexta meriv li qehwexana û çayxana û komeleya û partiyan digere rojeva wanî sereke bihabûna nirxên jiyanê ê rojane ye. Yani zam tên zam ji qewlî Diyarbekirya ve her ku bahayê lîrayê Tirka li hember dolar
کێم بوو زام jî wek baranê li dû hev hatin îro wexta me lê nêre nanekî biye sê banot û nîv sê lîre û nîv tirkal qusûrê nenêrin ez hê nesaxlemim tam ez ê carna dibe ku bikuxim jî dîsa çay zêde bû nirxê çayê zêde bû û zanin ku li Diyarbekir serê her kûçekê mutlaka hebik diheb sê heb çayxaneyane qehwexaneyane û rûdinên ew zêde bû kiriyê xaniyan zêde bûn yanî tiştê herî zêde pişta Diyarbekirya dişkêne yek jê jî ew e rûm zêde biye birinc zêde biye savar zêde biye nirxê wan zêde bûne benzîn mazot gaza xwezayî evana tev zêde bûne ev tev rastî Diyarbekirya ponijandiye Diyarbekirî ponijandîne ew ê çawa sala xwe derbas bikin li bê gavê ketine wê etriyê li wî difikirin û ez jî di para xwe da bêjim Xwedê alîkarê me teva be ez dikarim wî bêjim mijarek dinê jî mijara Kurdistan navê Kurdistanê wî navê pîroz bi rastî meriv bala me lê ye ku êdî ji rojeva Tirkiye dernayê ji rojeva Bakur jî dernayê ku ji rojeva Bakur û Tirkiye dernê ji rojeva Diyarbekirya qet dernayê wek ku tê zanîn Lütfî Türkkanê ku berê serokê koma parlamenterên İYİ Partiyê bû Ewî ji bo Partiya Azadiya Kurdistanê goya û ev navê Partiya Azadiya Kurdistanê çi ye çawa ku ji wezîrê Hindir pirsî li parlamentoyê got çawa partiyek bi vî navî tê avakirin û got ka Kurdistan kurê ye bira Soylî bêje bi vî awayî ket rojeva Tirkiye û Bakûriyan heman piştî wî Partiya Azadiya Kurdistanê daxuyaniyekî da got Kurdistan vay heye û Kurdistan li vir jî heye û li Başûr jî heye û li Rojhilatê jî heye û li Rojava jî heye û rastiyeke û divê ku hûn vê rastiyê nas bikin îcar piştî wî jî Meral Akşener'a seroka İYİ Partiyê hat Sêrtê Misir jê Kurtalan û li wirê Cemîl Taşkesen bi navê welatîkî me derket pêşiya wê daha bi rastî ew çû dikanekê ziyaret kir Cemîl Taşkesen jî ya xwediyê dikanê bû ya jî li wir bû ewî jî got Birêz Akşener hûn miletê Kurd înkar dikin hûn zimanê Kurdî înkar dikin û got a viranê Kurdistan e ciyê ku lingê xwe danî yê ewsa îşaret kir got a ev der Kurdistan e bi wî jî ket rojeva dîsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê o dûra polîsa wî girtin wî kirin bin çav rojkî di emniyetê de haştin lê di paşiyê de wî berdan piştî wî îcar Hifzullah Kutub li Üniversiteya zanîngeha çi bû navê wê Firat li wirê akademisyen bû ewî jî di Twitterê de got bijî şoreşa îlonê û bijî Kurdistan wî jî ji îş avêtin û wî girtin û dûra încar Hulusi Akar got Kurdistan ne li Tirkiye ne jî li dervayê Tirkiye li ti derê Kurdistan tune û dûra jî încar ew serokê Partiya Guherandinê ya Tirkiye ew çû wanê încar li wirê jî bi navê Hecî Hecî Tunç û çû vêga nayê bîram paşnava wî ewî jî got ev der Kurdistan e bi rastî Diyarbekirî bi tenê ez zanim viya dibêjin dikenin û dibêjin bira Hulusi Akar û Erdogan li hev bikin viya dibêjin û mijara Sisiya jî ez dikarim viya bêjim di rojeva Diyarbekirya da ew jî bernedana
Kavala û Birêz Kavala û Birêz Selahattin Demirtaş e. Wan bernadin wek ku tê zanîn ahîm wan ji Tirkiye re got gerewin wan berdin we bêhiqûqî wan girtiye. Lê belê Tirkiye berneda. Li Ewropa jî tê gotin ku bira Tirkiye ji ew Parlamentoya Ewropayê yan jî ji Konseya Ewropayê bê avêtin behsa wî tê kirin. Lê belê Diyarbekirî jî dibêjin erê wala bira Tirkiye ji Konseya Ewropa bê dûrxistin. Diyarbekirî jî viya dibêjin. Ez min van mijara tespît kir. Elbet mijar pirin. Spas ji bo ku te vê derfetê dabin û min Rojava Diyarbekir anî ziman. Başkek Hanîfî gelek spas ji bo vê nîrxandina te. Ez hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê. Temaşevanên hêja mijara me ya vê heftê Rojava Kurd û Kurdistanê û rewşa dawî ya Tirkiyeyê. Mîvanê me lêkolîner, nivîskar, siyasetmedarê hêja Rêzdar Murad Ciwan e. Kek Murad tu bi xêr hatî? Tu bi xêr hatî Kek Murad. Rojava xweş, serkeftinê bo we dixwazim, spas dikim. Sağ ol. Kek Murad bixwasî ku çapemeniyê şopand cenabê te beşdarî konferansa Awesta, beşdarî konferansa Waqfa İsmail Beşikçî bû. Tu çû gerê atmosfera wir çawayê rewşenbîr gel çi difikirin tu karin kî berî em dest bi bernama xwe bikin tu behsa wê rewşê bike em ê kêfxweş bin. Spas dikim. Programa ku ez beşdar bim wekî zincîre programin li Stenbolê û li hin bajarê din yên Kurdistana Bakur pêk tên ji bo Şerxeya Avestayê. Ya Stenbolê vê carê cara ku ez çûm qesta min jê li ser şerê Melazgirê 1971 bû ku îsal 905 saliya wî şerî ye. Bi vê münasebetê muhtemelen gelek civîn û aheng û nimayîş li seranserê Tirkiye û di asta bilind de bata kirin ama ihtimal krîza aborî û mesela pandemiyê evan tişta rê neda ku civînên bi vî awayî ku yanî serokên belkî welatên din jî beşdar bin çêve ama lê miriv dibîne lê ewa Tirkiye bi vê münasebetê zêdetir jî yani ew film di televizyona tên çêkirin behsa Selçûkiye û behsa dema Alparslan û Malazgirê tê kirin û diyar e li üniversitetan li waqfan li konferansan ev behs tê lêkolan me got em jî di vê çarçevê de sohbetekê bikin ava li Waqfa İsmail Beşikçî ew bû ku Avestayê amade kiribû wekî sohbetek li ser 905 saliya şerê Malazgirê bû. Baş derbas bû qasî ku min fehm kir yên beşdar bi kêfxweşî da spasiyê xwe anî ziman û pirsê wan hebûn rêvekir ku em sohbetê bikin. Baş bû, serkeftî bû. Miriv dikare bêje ji vê zêdetir tabî temaşevan guhdar çi difikirin îde ew li ser wan dimîne. Mesela ronakbîrên Kurd yên li Stenbolê mixabin yani ji çend yek du hevala zêdetir îmkan nebû ku yani ez karibim bibînim miriv firehtir biaxive. Yani yek jî wext gava teng be meriv bibe nebe İstanbul bajarekî mezin e meriv her kesî li her derê ya jî bi hev re zehmete bibîne. Adî jî mesela pandemiyê heye û mesela gayîla rojane ya jiyanê heye evan hemî rêve dikin ku yani ew wê daxwaza ku meriv bixwaze gelek însanên hêja ku li wê derê dijîn bibîne
ببینه به زحمته لی یعنی مرد دبینه یعنی اکتیویته هی و دروجه ایروده لأکادمیا لونیورسیته لوقفه خباتن اکادمیسیون رونق بیرین کردجی نویسکارین وان یعنی ین چیروک و رومان و ین سر زمان خباتن سر زمان هر کدره گشتر دبه حساسیت بلندتر دبه افجی کیف خوشیا جی کیف خوشیا مروه لی مخابن یعنی اف همو تشتی که ام بحث کن هی دا آستکا گلک دست پیکی دنه قبا من روشا ملتین جهانی دفکره و روشا پیدوین احتیاجین ملت کرد فکره هی ام گلک ماسیه مهنه دوی ام بیجی ببینین تاوی که یعنی خبات باش جی کیف خوشیه سپاس باشه گلک سپاس بوی و آگاهداری که مراد ام دست به برنامه خواه بکنم اما پرسایه کمیش جناب بپرسم وزیر کار در و یا سوید آنالین در سردان حرم کردستان کرد سردانا وقت امروز چاپمنی میزد که وک کسی که خوش مالی حسبینه چای و خوارناوی و تکلیه و به که چاپمنی سوید یا جناب توی که چه شروعت که به سردانا حولیره سردانا حولیره طبعی وک جناب تجی بحث کرد یعنی سوید ولاته کی گلک نزدیکی کردایه تاریخ خود یا کونده به تایبتی جی اولوف پالمه بورده و سوسیال دموکرات به تایبتی لسر مافو آزادی کردا جی نزدیک و روشا کردا دشوپینن و نتنه دویم بیشن سوسیال دموکرات پارتیا چپ جی به تایبتی یعنی حتی هی گرمترو برفراتر پارتیا لیبرال پارتیان یه باسکی راست یه جنگه همه یعنی سویدی و گلکی و ملتکی و پیراجی هزوانی سیاسی پارتیان سیاسی ببوره تلفونم من هاتیه از خوازم ببرم من دنگی ببری با اما با اواکی اوامده شناب لا دقوه مدى جي او دكا جبروي دركت نها تمام من او كي ببورن يعني دنجي ند شو دروا افادنا مش بير كرغو ببورن يعني السويد وكي ملات وكي ولات بدولتها خو بارتي خو نزيك في دوست هوالي قال كردستان هي يعني همو پرچیان تیکو یعنی بشکلی ده خباتوی آنلین جی وسرک وزیر دروا یا سوید جی دوی چشید یک جوان شخصیتانه که جنزیک و کردان ناست که حوالا کردایه و بگرمی بشکلیا دوزا کرداد که و بری جی بارتم چوناوی جارا سیاه بلکه وقت وزیر دروا جارا ایکه به اما بری جی چویه که ماسی دو جاره زانم چویه یعنی کردستان باشور خسته من ترکیه و دریدنه و پیشگیری روشا کردین باکور جی دو وقتا سردانی وی آنکره ده یه ترکیه ده جی جبالوی و حاتیه کرنن پیزانن لی باشور کردستان بفی آوائی جنزیک و تیشو پاندنو و که یعنی سویدی پیشگیری کرداد کن مثلا جدوا تکوشینا لهمبری داعش پیشگیری پیشمرگا ده ناو چرچوا کوالیسیون ناو نتویده سویدی جنزیک و پیشمرگا پروردت کن باورد کن خواهد 200 زیادتر سپورین یه عسکری و یه اندن هبون که پیشمرگا پرورده دکرین و تیکو یعنی گرمه اوان مثلا سفارت اوان هیا سوید هر وها مثلا کردا دچرچوا حوالتی جبوک دگره یعنی خورانا گره کو گاوا روشا کردستان باشور مثلا قالك ملات ين اتنيكي وين ديني ين مذهبي ين جدا هنا
لوان دراجي روشاوانجي جار بجار كذا زحمتيان جار بجار كيماسي تشيد بين جار بجار شاشتي تشيد بين جار بجار هنك تشت لازم كو بين ريفكرين كو روشا همي بيكاتيان باش بدوان ورادجي يعني هم بشكريا قال كردستان دكه حكومتها كردستان دكه همجي مثلا ما في مروفان ده مثلا ما في يعني دين مذهب اتنستي جداي ده كهبه رخنجي دكه بيشنياريا دكه وجبو سر راس كرنو تمام كرناوان اليكاري دكه گرمیک بوی آوایه و دوی چرچه ده چون ما اف ده هفدیتنین آنلینده ده لوی داره بزلالی و به اشکره ما اف دیتن يعني هفدیتن لگل برپسیاران همیان کرن کر وکیدن سروکن جواکن اف جواکن ما بحث کرن ين دینی مذهبی او دیتن درکت ناف جواته هوليري ودري درجي حتى كولاني للدكاني للنافندا هوليري بحصة تشايا كوج جرما إسكانا قدحة بجنزراف جامين أكو كرد قلق جي حزدكن كده تشاي بخون تشايا خوجي بخوار لك حواخانة كا هوليري ببيا واي لسويدي هلبت يعني قاوا بشكريا قال كردستاني دكان يعني او حساسيتها كو مثلا كردستاني هام بدنو تشويق بكنو بيجن هون مير خاصن وهون وهانا وبشتر هرن يعني تم خراقرن نورن يعني صاممين الدوزا خده قاوا كيماسيا دبينن دبيجن قاوا ستاتيو مثلا سويدي اقوى دوستي كردانه اللي او ستاتيو رسميه كو مثلا عراق هي مركز عراقي بغداد حكومتاوي وتشرشاوي ده كردستان كفدرالية شرشوا عراق ده مثلا وي بروتوكولات تجاري إحلال ناكن يعني البرشاف دقرن دارن بغداد بشرشوا عراق كقشتي ده لقلب برسيارين عراقي رودنين داخلن وبشترتين هوليري جي بايتخت كردستان يجي لقلب كرداجي داخلن في جاري الهمي خالن يعني پیشگیری و دوستانی و هلبجارتنا عراقی کوچه بو تدی گلک جه ممنون هنه نه ممنون هنه نممنونیتیا هنک هزان وکی تهدید بیشن کار د پاشاروجا عراقی در رول بلیزه يعني تحملنا كن هنكيس جبو ريل برگرتنا خطريان و جبو پیشگیریا ریخوشکرنا انجامن هلبجارتنا دوی چارچوبه دجه بو لی دوان روژن داوی هفته داوی دکو ام بیش مثلا پنابرا چه بول سرم بلاروسیا و مثلا پنابرا پولونیا و روسیا سپی یعنی بلاروسیا کتی گوتن هاتن و دوی چارچوبه ده کرد گلک دناو پنابرا ده هبون گلک ایشیان و حتی مخابن هنه کاجیان خوش دستان بكومي حتى حكومة كردستاني غاليكاريا هناك جوانا كرو بقراند كردستاني او دخوازن وكي يعني انليندا چونكي سروكا اوج يعني اورغانيزاسيون كي الاوروباي بينجي حفت ولاتن اوروباي جيرتي قلتن ريخستنا اولكاري وهفكاري يا اوروباي بينجي حفت ولاتن ضميرنا 2019 ده انليندا سروكا وی رخصتنی جی دچرچا وی رخصتنی ده ابرسن بوی آوایی دسروکاتیا آنلینده ده يعني لقى الولايات عندن مثلا لقى العراقي لقى الهرم كردستاني لقى الولايات روشة بنابر يجي ما في إنساني يجي أو برسجريك إنكو كارن وكي أو لكاريا أوروبا تهديد بكن يعني ذي شرشة دجي سياحات نوي هنا قاوة كاوية وهاجي هبو يعني لهمي ام وان خلا قاوة البرشاف بقرن يعني انجامن بوزيتيف دركتن و يعني هم جبو كردا هم جبو سويد وجبو بيوندين دوالي سيالي انجام هجابون يعني جبو جواكا سفير جي جبو دولة هريمة حكومة هريمة كردستاني جي وجبو تيكلين هر دواليا جي انجام بوزيتيف دركتن
gelek spas keko ez heman persa diya ji ku belkî piçîçkî alaqa wan bi hev re jî heve tam dema ku anlîn di Başûrê Kurdistanê bû li bajarê Süleymaniyê xwendekarên zanîngehê xwepêşandanek li darxistin ji bo mafekê xwe yê rewa bi rastî mafekê wan yê heq bû. Lê belê di nava wan da hin grûp hin kes derketin û bêrêziyek nedirêde li hember alaya Kurdistanê kirin. Gelo evana çima tam di wê demê da kirin? Yani xwestin ku ji and lînd û hemû em bêjin Ewropî û dunyayê ra bêjin wala Başûrê Kurdistanê tebliğ heve ti aramî lê tune ji bo çi bû? Qesta wan çi ye? Çima vê xwepêşandanê kirin biya we cenabê we? Niha elbet yani tarixa têkoşîna gelê Kurdistanê de ji perçê din jî li van de re jî yani ê ku xêrnexwazên gelê Kurdistanê ne ya jî yên xêrnexwazên demokrasiyê azadiyê ne gava gavên tevgerên navneteweyî bi vî awayîn giring û ku statûya Kurdistanê û gelê Kurd di çerçe asteka navneteweyî de rê vedike ku xurt be geştir bibe piralî berfireh bibe yê xêrnexwaz muhtemelen plangêriyên wan hene ku bixwazin bidin nîşandan yani ev Kurdistana ku tê behskirin û ev pêwendiyên ku an hatên meşandin jî ne li ser wê esasê ku eqwas yani em bêjin welatekî bi rêk û pêk ya jî îstikrarî tê de heye ya jî ber bi azadiyê û demokrasiyê ve dimeşe ne jî eqwas e yani ew prestîj û îmaja baş a têkoşîna ji bo azadî û demokrasiyê yani bê xwestin ku bê reşkirin û bêtarî kirin. Muhtemelen niyetek wiha yani bi münasebeta hatina anlîn de ku wek min got jî yani ew her wiha seroka rêxistineka Ewropayê ya pêşgirî û hevkarî û ewlekariyê ye bi vê menê kare bêkirin lê ez bawer nakim di vê çarçeveyê de tesîreka wê ya ku yani diyarkir hebe evê meşê wek te jî behs kir kek Hanîfî yani wext çi dibe bira bibe mesela ku gencên yên üniversitê xwendevan doza heqekî xwe dikin doza bursa dana bursa bursê wan ji zû de ji krîza 2014 bawertim vir de ye ji bêîmkaniya hatiye rawestandin lê hêl wan nat yani dest pê nekiriye mesela bursê ev daxwaz yani kengî dest pê dike bi çawa dest pê elbet vê meriv vêya piştgiriya wê bike û ji destê hikûmeta Kurdistanê çi tê ji bo ku vê reşa xwendevana ji navê rabe ya ji desta tê bêkirin. Îja ew pirsek û tekirin mesela alaya Kurdistanê hat bin pêkirin bawerim dikim ev gelek balkêş e yani xwendevan behsa ji bo bursên xwe meşêl dardixin da dengê wan bê bihîstin lê di vê çarçevê de hinek hene ku yani tiştekî ku tu eleqa wê bi daxwazên xwendevana tune ye heta yani nefretekê ji hebûna statûya Kurdistanê yani wê di dexuya kirin yani evê ku herî dijminê dijwarê reqê yê statûya Kurdistanê bin ew bixwe jî gelek cara di resmiyetê de nikarin cesaret bikin ku pêl ala Kurdistanê kin em dizanin yani cîranên Kurdistanê bi taybetî İran û em Tirkiye jî bêjin rewşa Sûriye ew jî nekê min lê belkî rewşa şerê li Sûriye anha van gavên bi vîya rîşan adin ji alîk de eşkere nikarin bêjin ku li hember
ستاتویا فدرالە ژالی دنێژی ئەمزانن کو یعنی ئەف ستاتو ji bo wan wekî tehdît xuya ji bo xwe wek tehdît dibînin û bi her awayî dixwazin pûç bikin, zeyîf bixînin, bi ser nekeve, gavê bi vîya we biavêtin. Îja li vê meşê jî gava meriv dinêre yani mesela min di medyaya civakî de xwend tiştê gelek balkêş hene yani ev alaya Kurdistanê yani ewa gava herî dirindane herî rûreş e yani çawa xortekî keçeka Kurd kare wer li Silêmaniyê ew ala mezin a Kurdistanê yani raxel erdê pêleke û ji turumbêla re ji ê ku diçin û tê bêje pêl vê alayekin yani alaya Kurdistanê şerefa milletekî ye eger ew Kurd piçekî şerefa xwe zanibe yani gerek alaya xwe dene ser serê xwe em dizanin yani tarîxa siyasî de yani insanên siyasî, insanên eskerî, yên dîplomat, serokên milletan yani alayên dijminê xwe li erdê dîtine rakirine yani danîne ser serê xwe gotê yani dijminê me be jî ev ala ya em bêjin şerefa wan e, sembola wan e erê em şerê wan dikin ama divê alaya wan şerefa wan em danexin. Yani ewan bi taybetî danîşandan ku tu heysiyet û şeref jê re tunek û mixabin ya di medyada gava meriv dibîne heta min hinek tiştîtin ku yani helbet ez nelwê dereme em bêje raporên ciddî nerba min ez nikarim îddiayeka pir wer hişk bêhim kirin ama mesela hinek resim didan nîşandan ku di nav yani divan meş û xwe nîşandanan de hin kes hinek organize dikin hê ji berê de dewra Seddam de sîxurê Seddam bûne em bêjim eslê wan îranî ne îro ji bo mesela rejima Îranê kar dikin îddiayê vî awayî hene Kek Murat meriv dikare bêje ku bi di rastiya xwe de ev mesele provokasyon e xwestin ku hêzên ewlekariyê jî teqel wan xwepêşandanan bikin û pê xwepêşandan li temamê Kurdistanê bela bibin û filan û bêvan. Ez wê jî sedî sed yani nikarim bêjim ku berê kê ev gava avê çünkü yani gava di medyayê de min bala xwe dayê yani gelek kesên berpirsiyar heta Serokkomarê Iraqê Berhem Saleh jî min daxuyanayê xwe yani rexne li hêzê ewlekariyê digire ku çema yani bi tundûtûjî pêşwazî li vê meşê kiriye ku û hinek meşvan yani êşandine divê yani ev neyê kirin divê rê bê vekirin piştgirî û imkan bê vekirin piştgirî bêdan ku xwendevan karibin meşa xwe bikin karibin daxwazê xwe eşkere bêjin lê evêya tabii min ew jî xwend yani berpirsên hêzên ewlekariyê bidin nîşan yani didin xuyakirin xwedê giravî yani ev yên ji alî esker ve ya ji alî asayîşê ve ev tundûtûjî kirine ne gelek kesên pirin hinek kesene û heta hinek ji wan ne endamê wan in yani endamê asayîşê ne lêkolîn derheqê wan de bêkirin ev ya baş e ku yani bi rastî divê asayîş divê îstixbarat lêkolîna bike û yani rastî çiye wê rastî derxewt û dadgehên Kurdistanê jî divê encamê derxin da em jî zanibin yani bi gotinên vî alî ya wî alî virdebirin û wirdebirina însanên xêrxwaz ya nexêrxwaz nemîne resmî bi biryarên hiqûqî ev mesele çi bû bê eşkere kirin lê hinek tişt hene ku mesela min xeberek xwend yani hinek grûp hene bi navê wekî ciwanên azad ya hêzê azad ku tê gotin terefgirên yani PKK ne ya ji em bêjin hinek kes ji aliyên ku ew yani îmra bibore Qendîl li wê derê hinek hêz birêxistine ku ev li Silêmaniyê li Helepçê li Ranya li gelek derê dinê di nav aktivîteya de ne heta broşirek medyayê de min dî min xwend ku yani broşirek berê zamanê berê muqabil Tirkiyê bêjin gelek cara broşirê provokatoran ê kontrgerîlayan ê terorîstan
ام بيجن حتى اي استخبارات نافنتويين كود خوازن باستقراريه ناف ولاتكي برهن بروشريوان دهاتن آماده کرن دان پرووکاتوران دن وان پرورده دکرن کو مرف چوا لهمبری آسایشه لهمبری هزن اولیه لهمبری ام بيجن مشكا كو باستقرار بريكو بيكي وبحقوقي دمشة امرف چوا تيكا نافان چوا خراب كه چوا هجومي بيجن هزن آسایشه بكه يعني پرورده و رهبری بوی آوای دوام بروشرا دهنه که سورانی هاتنه نویساندن که یعنی دره هاتنه بلاف کرن یعنی گاوا اموان دبینن او ده خویا کرن که یعنی کمپلویا که مزن لکردستانه لهمبری استقرار کردستانه مثلا دناف گنجاده دناف خباتکاران ده دناف ممورا ده او هیزن سیویل ده کارین گل خطری یه که منو کاره بیشه یعنی کنترا حتی یه تروریستی تین مشاندن که پاشاروج ده استقرار کردستان ایرو جی خرابتر یعنی ایرو پسگریه که او همه که به باوریامن کارم دین چاره سر کرن و نه ده وی آسیدنه که کارم استقرار کردستان خراب کن لی اما ام دبینیم که دبینی ده تشته بی آواجی هنه اف جی ده نشاندن که یعنی اف مسئله جدیه و طایبتی دبی آسایش و دادگاه و دزگاه حکومی این کرد هرم کردستان لسر و مسئله یعنی به آواکی پلان و ریکوپیکی و دورو درج راوستن بمشین و پوش بکن وان گاوا باشه کک مراد مالاتا واش بوی و شیروات هجا کک مراد روجوا باکور کردستان به ناو کردستان هر زندیه هر هفته بویرک درد که به هفته سروک پارتیا گوهراندنا ترکی مصطفی ساروگل سری لوانه دا زیارت کرد دوی زیارت ده هموالاتی یک اسنافک بناو حجی تونچ جدیره گوت برا کردستانه وی گرتن بن چاوا جناب اف ناو کردستان و اف بویرن ببیرنگی دست پیکی ده جیکک عنفی بحثا بویرن هفتین بوری در واست بو پیکات بو بحثا وان کر اف تشتا جناب ته چوا شروع که یا اف سیاست مدارن ترکی لهمبری و بویره هدی تشتی کمروف دبینه هدي اوجي دعلمن يعني نافي ما بشي تدي في همولاتي مجي بردان لأف ناف هر دروجة بيدية جنابي تشاوى شروعات كريا يعني كردستان راستية كديروكية يعني يا ملتي كرد وكردستان يعني ملتي كرد شكو بحزار صالان يعني نا حزار قدو حزار وسي حزار هبونا ملتي كرد ويعني لكردستان للدفري تاج خليجي بصري بقرا حتى قفقاسي بحر خزر حتى نيزي بحر الرش جالي دني بقيجي حتى يعني نيزي انطاكيا كنجي بحر سبي حتى سوريا باكوري سوريا موسلو حرانو اوان دورا گاوا مرش اوا خود ده يعني كيما سي يعني 1000 سال كو يعني كرد بحبونا كمنظمة اكتيف وكي نفوس اخوا وكي عشيرتين اخوا وكي كونفدراسيون عشيران وكي ريخستنين خانداني ميريكي يعني خدان رولا كم مزنم هذا هنا و كردستان جي يعني هي ترك يعني قد نلفان رابون ندى زاني كل كيدر يعني افتش دياره اجا يعني مثلا انكار كرنا كردستان طبي مقابل يعني جاوابونا جمهوريه ترك دست بكرو كردستان هات انكار كرن ملت کرد هاتی این کار کردن زمانی وان هاتی کردن مثلا بشافتن از زمان و هبون و کلترا کرد یعنی اگر پارادایگما یک بود که
berpirsên ku Cumhuriyet ava kirin yên Kemalîst program dabûn berxwe ku yanî li alîkî berî wê milletên nemusulman di dewra wan de jî yanî hemberî wê ve dewra İttihat Terakî û piştî ew jî wekî yani berdewamiya İttihat Terakîya siyaseta wê meşandin milletên Xristiyan qewrandin hatin kuştin mesela Lozanê hatin qewrandin piştre salên çilî de mesela bacên yên hebûn varlık vergisî ku Tirkiyeyê de hatin gotin bi wan rêya gelek zilm û zor li wan hat kirin hatin qewrandin destdanî ser mal û milkê wan ev alîkê mesele bu yê Kurda jî yani Kurd millet tabii bi nüfusa xwe bi hebûna xwe gelek xurt bû yani bi tunekirinê yani bi kuştinê û lêdanê tune nedibû û milletekî Müslüman jî ku piraniya wan Müslüman bûn nedibû ku yani wan ji welatê wan jî derxin û wê siyaseta ku ê milletên gayrîmüslim da berwan bidin ber Kurda jî îja înkar ki asîmile kirin ku Kurda bikin Tirk ev ya hat heta salên 2000 mikarin bêjin 2004-5 heta 10-11 yani cara pêşî ew ku dewra ku AK Partî hat yani hêviyek peyda bû bi müdaxele bi însiyatîv bi piştgiriya navneteweyî jî dostên Tirkiyeyê Awropa Amerîka bi têkoşînê ya hundir û derva hat nuqteyê ku yani ev înkarkirin ranabe wenda nabe yani siyasetek din divê bê meşandin hinek gavên hûrik hatin avêtin divê de herê de behsa Kurdistanê jî kir behsa Kurda hat kirin behsa mafê Kurda hatin kirin ama mixabin gelek Kurd ajot û ne yani gavin tabii hêjan em her gavek biçûk bêje em hêja dibînin ama ne ew gavin bersiva ihtiyaciya milletê Kurd bidin li ew ê hat birîn piştî hat birîn ew siyaseta ku yani berbinarbûnê biçe cardin siyaseta hişka reqa ya ku Kurd tên înkar kirin Kurdistan tên înkarin tê meşandin li hemberî vê jî yani başa ku yani Kurd li her firsenda ku derdikeve yani hebûna Kurda wekî millet Kurdistan wekî welatê Kurda zimanê Kurdî em bêjin maf û berê azadiyên Kurda daxwazê bikin ev karekê hêja ye elbet ew hîn nebûne yani siyasetmedarên Tirkiye mixabin yani gava ku van rastiya nabînin zirara herî mezin digihê Tirka jî yani îro em bêjin mesela rewşa aboriya ya Tirka sistema ku sistemek demokratîk nehat ber bi azadiyên ya bi eksê wê yên ku herî pirtir azadî xwedê giravî demokrasî dixwestin piştî çend sala mesela anîn rewşek û her ana sistemeka takekesî ya otorîter ya em bêjin ji azadî ji mafat dûr ji aramiyê dûr ji aboriyeka pêşketî dûr hat li wê asê bû carekatin yani evya derece yekê de bi pirsa Kurdistanê ve bi pirsa Kurda ve girda yani heta pirsa Kurd û Kurdistanê çareser nebe pirsên Tirkiye yên civakî di mesela demokrasiyê de jî di mesela azadiya de jî heta di mesela peywendiyên Tirkiye yên li gel cîranê wê li gel Rûsa li gel Ewropayê li gel Îranê li gel çareser nabin yani çünkü tu înkar dikî ez dixwazim serxî tu histiyê xwe li hemberî hemî wan hêzên ku Tirkiye dixwaze bi wan re têkilî deyne dibe ama yani piştgiriya Kurdan nekin ya jî behsa Kurdan nekin Kurda înkar bikin ew nekin hûn çi dixwazin ez ê em ê bidin we yani histiyê xwe li hemberî her kesê xuya dikin û yani bedelê gelek mezin Tirkiye de divê siyaseta ku histû xwar bike tenê ji bo ku Kurd mafê xwe bi dest nexin yani demokrasî naye azadî naye aborî pêş de naçe welat pêş de naçe Kek Murat ez dixwazim ema divir da pirsa çara bi vê ve girêdayî ez bipirsin wek ku cenabê we jî hanî ziman divan demê borî da Tayyip Erdoğan digo Kurdistan heye
دگو ji Rojhilatê Anatolyayê û ji Rojhilat Başûrê Anatolyayê re Kurdistan tê gotin. Heta behsa Selçukiya kir got Selçukiya jî gotiye filan. Lê van vê heftikî de heftî berê Hulusi Akarê ku wezîrê berevaniyê em bêjin hikûmeta ku Erdogan serokatiya wê dike. Hulusi Akar derket rast ne li Türkiye ne jî li dervayê Türkiye li tu derê Kurdistan bi navê Kurdistan ciyek tune. Gelo li gorî cenabê we ev di nava vê tifaka wanî millî da nakokî hene. Yani hinek dibêjin Kurdistan heye, hinek dibêjin Kurdistan tune ye. Mesele çi ye? Çima hinek wisa dibêjin, hinek wisa dibêjin li ser vîya jî ez dixwazim dîtinên cenabê te hîn. Erdoğan demek ki got Kurdistan heye û xalên ku cenabê te behs kir di wan çerçevada behsa Kurdistanê jî kir. Ama îro em gava rastiyê binêrin yani tevî ku di praktîkê de gava mesela derin Başûrê Kurdistanê têkiliyê xwe yê wan re de yani ew protokola ku statûya Kurdistanê qebûl dike, Federatiya Kurdistanê qebûl dike, alaya wê û statûya wê, hikûmeta wê yani ewana hemiya di praktîkê de qebûl dikin lê di raya giştî de îro Erdogan jî em bêjin inkar dike. Mesele çi ye? Yani esas hemû berpirsên yên siyasî jî yên nesiyasî jî Türkiye'ye dewleta Tirk yani bi çep û rastê xwe bi hemî pêkateyên xwe zanin ku Kurdistan heye û Kurd hene û yani pirsgirêka Kurd heye û pirsgirêka Kurd ma yani divê bi awakî bê çareserkirin. Lê ewan ji bûna ku yani hêj destpêka Cumhuriyetê ve wekî çareserî ew rêdane berxwe ku yani gerek Kurdistan neyê behs kirin, bê înkarkirin, hebûna Kurda bê înkarkirin, gerek Kurd bên mehandin, bên bişaftin. Vê siyasetê ji bo ku dane berxwe hemû dibên tune ye. Yani paradigmaya dewleta Tirk li ser vê hatiye avakirin. Deftera sor, kitêba sora ku ew dibe dibêje yani her berpirsê ku bibe berpirs yani çi wezîr be, çi serokkomar be, çi bürokratên mezin bin yên resmî divê mesela Kurde dîtine wan ev be ku Kurdistan tune, Kurd tune, zimanê Kurdî tune ye, em hemî Tirkin li ser vê esasî derin. Yani wêya wekî papagan tekrar dikin li ser vê dimeşin yani ev paradigma mixabin hê resmî nehatiye terk kirin. İja Erdogan ferqek wî yani hebû em zanin Erdogan kesekî pragmatîst e. Gava piştgiriyekê bibîne em bêjin jê bê daxwazkirin û ew jî li ser wê ser piştgiriyê bibîne û li gor berjewendiyê xwe li gor berjewendiyê mesela yên xwe siyasî em bêjin yên partîtiyê ew ê bibîne me diye gelek cara yani wekî cenabê jî behs kir behsa Kurdistanê jî kiriye, behsa Kurda jî kiriye, behsa çareseriya pirsgirêka Kurd jî kiriye. Lê em zanin tarîxê de enî duan roja de ya jî çend sal berî wê rojê gotiye tu nebêjî Kurd tune ye yani nebêje tune ye wexta me nebêje tune ye. Loma jî yani ê min bi xwe dibêjim meriv eweka zêde yani di rastiyê de eveka zêde di navbera Kurda de yani Tirka de bibore yani ji bo ku li ser pirsa Kurdî hebûn û tunebûna wê aya Kurdistanê nakokî di navbera wan de ne ji bo wê derdikevin yani wezîfa wan ew e ku wê bêjin îro jî wezîfa wan ew e ku wê bêjin îja divê de yani tenê Erdogan em bêjin yên hinek tabî hebûn kadroyên yên samîmî ku ta dereceyekê yani didan nîşandan ku yani Kurd hene û divê Kurd bên qebûl kirin û hinek mafê wan di çarşeva ziman de be jî bê dan evana tayî piştî ku veqetiyan ya tasiye bûn ew ê ku înkar dikin zêdetir man û em dizanin ku yani ev siyaseta AK Parti ya înkarkirinê jî esas dinamîzma wê
yani Erdoğan jî da inkar kirin û siyaseta înkarkirinê cardin daxist pêşapê ergenekonî ne mesela MHP'ye yani ew hêzên nasyonalîstên Tirkên ku berê yani dijminê Erdoğan bûn ji bo ku Erdoğan behsa Kurd û Kurdistanê dikir dijminatiya wî dikirin li ser meselê din dijminatiya wî dikirin heta Kurd sûcdar dikin mesela wextekê wê di hilbijartinê 2015 berî wê de hineka digotin em piştgiriyê bidin bira Selahattin Demirtaş yani mesela Serokkomariyê de em bêjin rêya zêde bistîne êja hineka digotin na eger evana zêde bistînin wê dawî herin bi AK Partiyê re hevkariyê bikin evana yên ergenekonî bûn ku ev îddia derdixistin meydanê lê pişt re me dî ku ergenekonî û yên Avrasyayî û yên yani nîjadperestên reqê yên hişkên ku yani her awayî dijminatiya Kurda dikin ew ku piştî teşebbüsa darbeya 2016 Temûzê ku hatin xwe dewletê ve girtin û bûn müttefikê Erdoğan ew siyaset bi temamî înkarkirina Kurda cardin hat li darxistin yani di vê meselê de yani ê ku dinamîzmê serkêşiyê dikin ewin Erdoğan ji bo ku pragmatîst e menfaetî wî hevkariya bi wan re dixwaze di dewletê de lo ma jî wê siyaseta wan qebûl dike Kek Murat divir de ez xwazim pirsek cenabê te pirsim Erdoğan em bên bi şekilekî teslîmî wan bûye ew xeta ergenekonciya niha em bên siyaseta Tirkî tayîn dike lê di aynı wextê de ev mesela bi vî şekilî bidomîne mesela şer û mesela pirsa Kurd û Kurdistanê înkara wê vî şekilî bidome em cenabê te jî dişopîne Ewropî demek berê çend roberê bilindbûyîna nîrxên dolarê wek ew ê sêşemiya reş bi nav kirin û ev bilindbûyîna nîrxa ew ê ji yek jê sebebên bingehîn pirsa Kurd û Kurdistanê ye wexta ev pirs di rojevê de be gelê Tirkî jî zarar dibînin ew jî dibiya niha em bibên Erdoğan gorî xwe teoriya çê dike dibêje na ev tekoşîna me ya rizgariya aborî ye ev îstiqbala Tirkiye lê em dibînin muhalefet jî em bibên hergî derê xurttir dibe û millet dawetî kolanan dikin AKP îstifa yani ev mesela bi vî şekilî bû wexta ew çareser nekin zararê nagîne gelê Tirkiyê jî cenabê te çawa şîrove dike Kek Murat bele yani ev tifak yani go yani tifak ser wî esasiyatiyê ku ew hêzin me navê wandan li ser wî esasiyatiyê kirin lê ez vêya nabînim ku Erdoğan teslîmî wan biye Erdoğan mervekî pragmatîst e yani Erdoğan wek bêje yani em tifakekê bikin ew tifaka wan esas berê li hemberî wan hêzê ku Erdoğan digo aha vay teşebbüsî darbeyekê dibe hinek gav tên avêtin dixwazin mişserî bavêjin min tasfiye bikin mesela cemaeta Fethullah Gulen em bêjin berê ji bûna ku berî teşebbüsa darbeya û mesela 25 Desemberê ku dat meha 12 Aralıkê ku dat gotin ew karûbarê ku wê şaxê dest pê kir yani ku Erdoğan dît hinek hêz hene dixwazin wî tasfiye bikin ev dît li hemberî wan bi vara tifakir ya gava tifakir ji ber wê pragmatîzma xwe gotin yani ez siyaseta waya ku hûn dibêjin hûn dixwazin ez hemî ji we jî çêtir ez karim bimeşînim yani ser vî esasî divê me re binêre ne ku yani Erdoğan hüstûxwar bû ya jî teslîm bû bê îrade bû na îradeyeka wî heye û îradeyeka wî ya xurt li gor wê hevkarî ya jî hêza ku li der û dora xwe civan diye dimeşîne mesela aborî û dolar yani mesela faizê de yani tabii ev rastara semî li hemberî dolar pereyê Tirka hil neda da nexist mesela ku banka navendî faizê dadixe ku faizê dadixe xelk ji perê Tirk direve yani wexta xelk ji perê Tirkiye bireve çünkü yani xelk naxwaze bibe xwediyê perê
Türkiye و تیخ بانکا و به سرمیانگیری بکه و یا جی او کارو بارن آبوری بکه چون یعنی فایزه که هندک جی انفلاسیونی جی دبنه انفلاسیونی جی گاوا ببه اساس نورمال معنی خوش پریوان دچه ایجا گاوا جی پری ترکا دراوه ببینه به دلار ام بیجن تی پیش برای خودن دلار ادکرن قیمت دلار بلند یعنی قیمت دلار اساس بلند نابد ابوریا گلوبال دگوا ام برا بالا خبدنی پری ترکیه داد کنه دوی مروی اوای تم اشکره بکه یعنی یه تشتکی بلند دبتونه پره یه ترکا داد کنه ایجا اوجی از باور ناکم یعنی اردوغان جبو که پر دینداره دیجی فایزه لو ما وی کاری دکه یعنی ام تاریخ اردوغان گما بدن برخو اره یعنی کسی که ج باسکه راست هاتیه و بیرو باوری نوی مثلا دینی و مسلمانتیاوی اشکره هزم بری طرفداری بری جداتره اما ام گلک باشن یعنی روجا کو هاتیه یعنی سلوک کوما یعنی حتی سلوک بلدیه استانبولی بگره حتی ایرو 20 سال زیادتر بلکی وقت درواس بیه یعنی اف سیستما کو د چرچوا گلوبال د چرچوا سرمیانداری د دمشه و فایز هيا و دیندان و سرمیانگیری و کار و بار و تجارت وان سیستما همیا بریوه بریه یعنی نه حق صور دوغماتیک حشکه كل دیجی فایزه بفي معنی ليه بيجي يعني برجوانديه كويه اوي دواره آبوری ده دواره کاروبار سرمیانگیری ده مالباتاوی هيا متفقين وی هيا درو دوراوی هنه اساس او سروان اساس على سر يعني اساس خو متفقي خو درو دورا خو باسكه کی کو چه بیه د آبوری ده لسر اساس برجواندی وان باسكه اف سیاست مشاندن گاو اف سیاست مشاندن باور ناکم کو يعني بجديتك اقوى مزن يعني حساسيتك يعني ملت كرجي ملت تركجي ونداناك او حساسيات برنما يعني للدستهلات مانو ياجي للدستهلات ده هيزا ابوري كومكرنا هيزا ابوري بلندبون ومزنبون دي وارده يعني بيه مركزه مشاندنا سياسته لسروي اساسي باوريان حتى درجه دوی درجه مرف کاره بیش که هر چندی هلبجارتن یعنی یا دو وقتی ده ببین 2023 ده یا جد بیشن که پایزا پیش آمده یعنی اقوى نزدیک مانجی یعنی اوی سیاستا که چافکوری تده کتیه بوی خرسا که دوار آبوری ده هزین مزن تیخ دسته خو خورتر بکه و بوان متفق و درو دور آخره یعنی چافکوری کورکریه که کاره پی بده ونداکرن ده چرچوا هلبجارتنین ام بیجن نورمال ده یعنی اگر تشنی غیری نورمال در کون و نخوازن دستلات يعني دفجي بردن تفيك وندار بكند هلبجارتنا ده او مسألة يقدن اللي اما ام دزانو كو في سياستا قد ماشينه كاره ده هلبجارتنا ده اك بارتي و ام سرو كوماري هلوشينه جي يعني بوي معنی چافکوریک جی کتیه سیاستاوی کو و سیاستا آبوریا دمشینه نهاج علی اوه کنجکتورا ناونتوی جی نلگلویه لهندور ام ببین جناب تجی بکی دشوپینه نها آلمانیا وای حکومت کی نو آوادکه دو من اوان خوند حکومتا جرد بین حکومتا کسکو سورو زریا اشارتا یا ترافیقا لمبه او دکن پارتیا سوسیال دموکراتیا پارتیا کسکا و پارتیا اف تی پی لور یک جه لحف کرنا وان خالا اوی دبین ترکی جه محفی مروان جه دموکراسی بدور دکوه لیدوی ام وقت بری ترکی بتولرانس تب نگرن مثلا او مجارک دو دیا جناب تجي واردكم دشوبين نهدي مع قانون الامريكا كونفرنس تشيدبه 110 دولة عطنا دعوة كرن لتركيا دعوة نابه تركيا هم لندن هم لدربه ناف زختي ديه وقنعتها من يعني دبي مري
yani alime Kurda ve meri nav levke یک سبب سرکجی پرسا کردایی حتی ترکی ده مثلا کردا ده گاو ناویجه اردوغان گاو ده جنابه تشکی خوش گو اردوغان به زختا مهپی و ارگناخونه ده لیدوی اردوغان جی جوی سیاست خوی تند و توجی بدور که یا جی ام ببین هلبرجارتنین پیش ما اوی وندا بکی یعنی اردوغان به ریسکی دگره برچاوه خوی گلو يعني مخابن من بحث كل مسألة سياسات دمشنت بتايبتية دواري آبورية ده ودو نتني آبوري ده وكيم ببوري اگر مر بجابده لأن دوسترا سياسية كو يك دستيا إدارة كرنا دولته ده دور ده يعني قالك بإصراره حتى مداخلة بنك مركزي ومداخلة برلمانتو مداخلة دادواري اما همه دشین یعنی یک اداره کردن یک دستی دجی گلک به اصراره و اصرار خو هر بردوام که یعنی کتیه و کی گرینه که یعنی هر کدچه یعنی ترسکا بویا و مازن دبه کو یعنی یکی جوان دست دفجه برده همیش هر علی دکارن هلو شنو او هر چتی دست قوان دار که ایجا به ترسي قابا هرا يعني بتشعف كوريا كامازن كارا بيجي حتى يعني هالبجارتنا ودور ده وين ذاكرينه ياجي معاذ الله يعني كارا قابا انجامن هالبجارتنا نين قبول كرينو تبي ويجي دستلات نين جوهرتن يعني بس كريكن هي جدي هي خطرتر هي يعني روشة دجوارتر دكن كاره دركفه پیشبری ترکیه اینجا امر المسألة أوروبا الدنيا يعني طبعا الدنيا جلوبال هاتيا نقطة يعني هر حكومات سرية عرضية تك تك ولايات أوروبا جي أمريكا جي راسته يعني جالي كده مهمة يعني سياسة مدار باسكي راسته باسكي تشيبه ديمقراطة مثلا جينجه باريزة ليبرالة أظن مهم يعني حتى درجة هيك أما لد أساسي ده قوات دتين دستلاتي يعني برجواندين دولتي إن دولتي وان دبن أساسي ودفيشر شو ده قوا مرة بنره يعني أذكرن بيجم البت يعني الدورة ميركل جداتية كتير سياسة ألمانيا شوا الدورة ترامب قابا ترامب شو وبايدن هات قوهرتنك كت سياسة أمريكاي قصة من سياسة وان يا همبري تركيا مثلا آزاديان ديمقراسي مثلا مافين كردادة تكبه يا ألمانيا يجي يعني هي زلالتر هي أشكالتر بفهمها لخويا يعني نشأ وين نختاكو يعني إصرارك أساسي بين نختك تدبير أساسي مثلا تجارة أخوة بتركيا حتى درجة بفيا ويا أواي مثلا كيم بك ببرة مثلا تشيكا فروتناوان مثلا بيوندي الدنيا يعني شو تدبير أساسي كاره بجنب دوان مثلا ده يعني قابا تدبير قرتنو أستنكرن غير قرتن لبر تركيا جبوك يعني جوي سياسة أخويا قريج يا رش يا يعني ياكو هردري تخريب ديك ناف جواته دافجرا يعني وان تدبير قواتي تدبير ناستين يعني مخابن دشرشوا قوتني ده دمينه حتى دقالك ورادا ام دبينينكو يعني ريني شاني تركي ددن هون اوا بكن بري فلان جفيني فلان رابوري درخن ياجي فلان تشتي بيجن دا امجي كاربن دوی جوینه ده دو آماده کرنا و یا جی بریاردان و راپوره ده امجی کاربن تشتکی هی نرمتر جبوه بیجن یعنی او پرنسیبن یکیتی اروپایین دموکراسی آزادیه ین که مافین مروان در خصنه پیشبری حکومتان ام و اوه نابینن که سیاست هندور در لحنبری ترکیه بیمشاندن لی یعنی از هبت گاوا یعنی سوسیال دموکرات و جینگه پاریز و کواليسيون ده کواليسيون که تبعث كديا ألمانيا قوا بسركتيا فرق كديجي هبا أما دبي
پرتر مرف طبعا وان پیوندیا مرف گرینگ بگره و دفجه برنده اما yani lehundür de çi bekirin, çava bekirin yani ev esas begirtin. Yani çünkü Türkiye velateki gelek mühime bir potansiyel akı yani serriye erdi bağır nakim yani Avrupa'yı, Amerika'yı, Kanada, İskandinavya yani gelek velat endinci yani tu velateki kuj destilata Erdoğan AK Parti anha yani aciz ne bu be ide hatta kırıke ter ne bu be ونل بنده بکو که اوه کنگی خلاص و نمایه yani. Ama potansiyela Türkiye'yi, rola Türkiye'yi ya kul mıntıkaya ev ticari yani ve cesareti ve nakin yani Ali berjevinin devlet akıbı yani mesela gava merv Rusya'yı berçav bigre gava merv Çin'il berçav bigre gava hınık pısgireyken rojelata navin hene yeni Afrika'yı hene yeni Asya'yı hene merv berçav bigre yani ve gringiya Türkiye ve endama NATO'yu nüfusaviye akamazını peyvendiyen aburiyen ve Avrupa'ya ve Amerika'ya ve nadim berçavi koy yani tişteki bıkın ku ev peyvendiyen heyi ev statüya heyi bir Türkiye'ye خراب yani ve neden berçavi koy ve çerçevede yani pişkiriya vana bu kurdaracı ve tüm hudud kiribe Kek Murat ez dixwazim divir da pirs derbasî pirsekê din bibim. Nakokiyên di navbera Tifaka Millet û Tifaka Cumhur da weka ku meriv lê nêre hingî diçe Kur dibe. Lêbelê ew her du wek dengekî çêbiye di nava wan da û ariyekî sisiya Kurd hene Kurd jî bi piranî HDP wek xeta serdest a Kurda a ku Kurda temsîl dike tê xwanêkirin. HDP jî me em bêjin ewka wan dî şopa wan hê jî heye di dema hilbijartina Ekrem İmamoğlu da bê qeyd û şert çûn CHP destek kirin. Wisa xwaneyek ku ew çepgirên Tirka û çepên nav HDP'ê Kurd jî dixwazin ku potansiyela Kurda bi CHP ve ber bi CHP ve bibin. Di vî warî da ez dixwazim dîtinên cenabê te bistînim. Gelo çi dibe Kurd çi bikin di vî warî da ez dixwazim. Belki rast ji alî polemîka de meriv bifikire rikeberiyek navbera yani Tifaka Cumhur û Tifaka Millet de kurtir dibe bes ew di yani di polemîka de di axaftinê de di çerçeva medyayê de lê yani gava meriv ji alî mesela azadiyê mesela mafan mesela mafê gelê Kurd mesela aboriyê de yani ew hê zelal nebûne ku bi rastî yani wê ferqeka mezin di navbîna wan de hebin ji alî dana mafê Kurdan ji alî mesela aboriyeka yani sistemeka aborî bêkirin ku bêkarî mesela kêm bibe û aborî geş bibe welat ji alî aborî bilind be ew hemî mafê din medine yani hê bi taybetî di mesela hiqûqî de di mesela demokrasiyê de di mesela azadiyan de di wan wara de gava meriv dinêre kûrbûnek di navbera wan de ez bi wê zelaliyê nabînim. Ya tabii di navê tifaqê de ew tifaq jî hê nediyare yani tiştê ku ana heta niha em zanin Cumhuriyet Halk Partisi û İYİ Parti evek di navbera wan de heye. Ev ê dinê jî derê dewletin ama hê kesî yani wê li hevkirinê li hev nekirine ku em bêjin ew partiyên dinê ku li wî baskîne ev jî ketine nav vê tifaqê ew hê ser neketiye. Mesela HDP em dizanin yani muhtemelen eger ne ji İYİ Partiye bûne CHP qebûl bikirane ku HDP jî bi vî ya wî awê ew jî nediyare yani heta kîjan warî ittifaq li gel CHP ile HDP bikirana lê heta derecekî belkî zêdetir ittifaqek navbîna CHP û HDP de hebûne ama İYİ Parti anha naile.
partiye dine ya selamet yani bejin dava heye o paşaroje heye ya ji peşaroje bir gelecek partisi kutekutun Davutoğlu Babacan. Ali Babacan yani duvan vara da ev hineki hem duvarı nabori de hem duvarı mafu azadiyan de hineki daxwazin pêşdetir dikin hê zelaltir merivgava dibîne di pirsa Kurdî de jî hê vekirîtirin ji meselê re ew nijadperestiya hişka înkarkirin û redkirin û qewirandin diwan de tune ye heta di çerçeva perwerda ziman de bejî behsa hinek mafa dikin ama yani hem hê ne diyar yani evana nav civakê de yani wekî partiyên biçûk bibînin ya wê geş bibin gavam مدته هالبجاتني بدن برخوا قالك زحمتك يعني اف بارتي كاربن بقوتها اخوا ببشغريا دنگدران ورن نقطيك اكو يعني رولك برمزن كاربن بليزن المهم يعني غفرمنت بالا خد دي يعني جهه هي جهه جي يعني حتى نهاجي مثلا فان روجي داوي بحثا لها حلال كريني هنك تشتين Kemal Kılıçdaroğlu tegotin ama yani evjiten çim mani ve hatta kederi bimeşin evji nezelalın. Uji aliyedini yani çi fark dına bina İYİ Parti ve MHP'de heye yani siyaset avana lehemberi Kurdada. Yani şu hoş partiye bu je vakit yani. Yani Kek Murad do tweeteki Meral Akşener'e ket evet tweetek aveti bu. Dibe mi Barzanî maş nekirî, mi dadgehekî ji çadiran pêk anî ava nekirî, mi pêşmerge ji Kurdistanê derbas nekirî. Ew siyaseta ku jêr dibin bloka millî ku İYİ Partî yek ji stûna wê blokê hêdî ew jî tona xwe ew ê bilind dikin. Dibin yani em tiştekî wer nekin û tevî wî tiştî Kılıçdaroğlu behsa helalî xwestinê kir. Gelo helalî xwestina Kılıçdaroğlu yani ku em zanin Kılıçdaroğlu yek ji serokê CHP ye û CHP jî mîmarê di dîroka Tirkiyeyê mîmarê qetlîyama Kurdistanê pêk hatiye gelo ev her du blok ya jî CHP tevî vê daxuyaniyên Meral Akşener ew ê karibe rûbrûyê ew ê were helalî xwestinekî bi Kurdar re were karibe hin guhertina çê bike tevî vî ew cenabê te çawa şîrove dike Murad? Ben rast ew min jî ew nota Akşenerê xwan û yani ew ne sürprîze ji bû me yani dîtina wan ew e heta بحث اوان خالين كو بحث دكه من وهانك مثلا پێشمەرگە و مثلا çadira و مثلا پێشوازی کردنا لە مەسعود بەرزانی و ئەو گاوی yani ew qas çi ye ew qas wê dewra ku AK Parti destpêkê de hat dewrek destpê kir ku yani bi Kurdar e têkilî bên nermkirin bi Kurdistana Başûra peywendî bên dain em bêjin siyaseteka din her çendî bi darê zorê yani ısrara Obama ya ve vakti em dizanin ku yani mesela Rojava de ev alîkariya pêşmerge hat kabul kirin yani Erdoğan bi dilê xwe jî kabul nedkir yani hat mecbur kirin ta dereceyekê ew gavên ku wê çaxê û îro jî em karin bêjin yani ew gavên baş bûn wan gava hemiya ne baş û qirêj dibîne yani û em bala xwe bidin her çi Kemal Kılıçdaroğlu îro wekî Akşenerê بحثا وان نقطه ناکه اما وی وقتی CHP aynı وک Akşener'ی hemberi van nokta bu gava ev gav dağıtın avetin CHP ev gavin ku dağıt avetin kute baskirin hemberi van radvestiya lomaj yani rasta yani heviyeka ev tüne ku yani mesela yani ittifaka millet karbe were ve nokta ku yani ji alî Kurda de gavên yani gelek cudatir bavêje heta diwarê din de yani esas mere bide ewa xwe yani
بری سیستما اوا یک دستیا یا اک پارتی یا اردوان دست پی بکه یعنی نه تنه دواره لگل کرده هن گاوین وها دلخوش کر آوید مثلا سیستما وسایت گیری یا دولت ترکیه دی یعنی بری بینیم بیراخواه او سیستما دادوری یعنی دادورین مزن وسایت گیری لسر پارلمنتوی لسر پارتیین سیاسی دانی بون سروک ارکانی اردیا ترکیه وان سیستما بینیم بالا خو مثلا جندرما هزین جندرما وسایت گیریا وانا دنا بلا ولات يعني مثلا وي وقتي هنقات هاتن عافتن كو يعني او وسايت جيري همي هاتن عافتن حتى جهبا و اكشنر افانا بتنبي لهمبري فان غاوا دركتن مثلا ايرو يعني اتفاقا ملت غاوا ورا السر دستلاته يعني مثلا عجبا قالوا وان غاوا باج دبينه يعني او وسايت جيريا كو اردی جاردن وسایت گیری که یعنی سیا خود دین سر سیاست سر پارلمنت و سر پارتیا دادوری آن محکمه دستوری یا آن اسای که گفتن او بینن یعنی گلک تشت هنکو یعنی نه دیارک کارج تفی و خرابی و یک دستی آکو ام قبول نکن آکو حاتیه حتی ایرو او تشتی کو اردوغان یا جی پارتیا وی وقتی کرن کو هنک ریوه کرن یعنی بینا جواته بینا سیاست درکت ایروجی گاوا مثلا او یک دستی بیرا کرن اوان گاوی کواتبون او دست کفتی کارن گلک تشته هجا دجوات ده پیدا بکن یا عجبا اتفاق ملت مثلا ایجاردن وانا پاش نبینه گلو گاوا پاش نبینه یعنی اتفاق جمهور و کارک هی خرابتر درکبه مثلا امجالی کردا بفکرن امزانن سیاست جهپی او بوجی حتی وی داوی دقوت ام لقال طهران ام لقال بغداد ام لقال شامرونين هيجي دجوي سياسته بردانه نها اگر يعني تركيا شخنا اللي ما في كردا ام بيجن بيدا كرد بين ناس كدن لطهران يجي تناخوازي كرد بيك تل قال رجم ايراني دجمناتيه كرق لهم بري كردا نتني الايراني او جي العراقي والشامي دمشينه وريغرا كمزن بر بيشوچونا قال كردستانيه للشامي هر وها يعني رجمه شامي يعني شكدري مش مثلا كي اگر لقال وانشي اتفاقي ابكا معناه خو يعني امي راي بدن اتفاقه كي كسبي بدج منه ما يعني امي راي بدن وي يعني خطرتري نتن الباكوري كردستاني نتن لتركيا والبرشين كردستان يدنجي تهديدا كامزن جبو ما جبو كردا يعني خاصه بدرس كرين يعني برنا زلالي هنا يجد كك مرات هم دبلدا ترچاف بگرین يعني غير روشي بكن يعني ام روشا يروج سياستا دستلات داريا اك بارتي او باراديغما يكو انا وان او دمشين ام نرى كرد نرازينه ما في كردا çünkü نات يدان يدايجي د براكتيك ده هات باش دستنم جمناتيه كرخ هي بويرجي نامشه لباليدني ام بيجن اوان تهديد بيفيو اواجهنا لما يعني كرد به سياستك يعني اتفاقك سياستك بالسر خو يا زلال يا بسر خو بري خو بدني السرفيه اساسي تشتكي شيكن بله tam دبردام من اجي وي ببرسيا رزدار مراد جوا تركيا وكا كو كتبه ها ازفياجي بينم بلا جنابه و برسامي داويه من دهاتن داويه برنامه خو Türkiye meriv divêqê ku ew ê hema di mehşûnda sê mehşûnda hilbijartina çêke. Ketiye atmosferekî wisa. û ev tifaq jî wek ku cenabê te jîhanî ziman di mesela Kurda da hê ti tiştek ku meriv bi dest binêre bêje awala wê vî heqî bidin Kurda tiştek tune. Ji her du aliya da jî tiştek tune. Wexta meriv li rewşa Kurda jî dinêre HDP behsa avakirina بلوکا دموکراسیه دکه کو بلوکا دموکراسیه چته راهیه تخمینا از تخمینا خود ویژم من ببوره ادویم کو ته دا هبه او دموکراتیک جمهوریت هبه او ولاتکی هبش هبه او نظام چه هبه یعنی وان گوتنه وان نظام
komara demokratik heve filan. İcer gelo ew yek ew Kürt dikaribin bloqeke li ser esasê menfaetê Kurda herî nerm ku divê pêvajoyê da bêne qebûlkirin wek mînak bira zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê û bira Kurd di makazagonê da çünkü behsa makazagonek nû jî dikin bira Kurd di makazagonê da navê wan derbas bibe tiştek bi vî rengî li ser vî esasî yan cenab-ı we dikare hinek ewkêdinê jî têke çünkü wek mînak wexta ku meriv li Partiya Azadiya Kurdistanê nêre hinek li du hev çend xwestekên lezgîn birêz kiriye hinek partiyê dinê jî behsa van xwesteka dikin wek PSK û filan gelo wê Kurd dikaribin li ser hin xwestekên lezgîn ku dikaribin divê pêvajoyê da bêne qebûlkirin xwe bikine bloqekî bibin aliyê sisiya û ji her du terefa ra jî wek hev dûr vinyan nêz bin wê dikaribin tiştek wisa gavek wisa bavêj yani wê dikaribin tabii meriv kare dîtinê xwe bêje ama yani îro de gava alê dinêrin muhtemelen hin îro yani wê spekulasyonê wê detir neçe çünkü em dinêrin yani mixabin Kurd jî yani ji alîkî de astengê wan hene partiyên dervayê HDP astengê wan em dibînin yani hêzên em bêjin zêde xurt nebûn pêş de neçûn giraniyek wana berfireh peyda nebûn xwedî quweteka mezin loma jî yani derfetê wan gelek tengin û ji alî dinê de jî mixabin yani mesela ez bi xwe gelek caran jî gava defet dixwazim bêjim ku yani ez mesela qet fehm nakim yani mesela bira werin me îxna bikin bêjin ku yani ferqa me filan tiştî loma em nikarin ba hev bin ez wer tiştekî wer nabînim yani tu maddeyekê tu xalekî tu armancekî ku eviya ê nehêle evana werin ba hev ev xwe nabînim yê maqûl loma jî yani ez neîxna me di yani ev hêzên dervayê HDP em bêjin îro nebhevre ji alî dinê de yani tabii HDP ew xwe dibe ez partiyeka Tirkiyeyî me gelek hêzên bi hêzên çepên Tirkare yani rastî ev e yani îro em bala xwe bidinê yani ew hêzê ku dibêje işte Tirkiyeyî û tifaka li ger Tirkan û hêzên çepê Tirkiye ama her yekê belkî yani ji partiyên Kurda biten yekûyek ji partiyê Kurda bitenê ne xurttirin yani gelek ew jî hêzî biçûkin hêzî ku yani meriv tarîxa wan dinêre her çûne piçûk bûne perçe bûne ew bûne yani ama dereca çi de belkî hebin yani belkî navê wan nayê gotin yani Ereb hene belkî Suryanî hene belkî Ermenî hene yani Ermeniyên li Tirkiye qestam yani êk wek Ermenî xwe qebûl dikin û ya jî qebûl nakin em jî ewek derdorek Ermenî yani civa vî hawayê hene meriv vê ewa civakî veya etnîkî veya em bêjin komelayetî meriv kare qebûl bike lê wê sîstema ku wek partî filan partî û filan grûp û filan şoreşger û filan pir biçûkin yani ew ne ciddiye ku meriv wana wekî biket müttefikê xwe ku bêje yani ev loma em partiyeka Tirkiyeyî ne û a dinê jî yani gelek ji vana yani dibin wesayeta hinek hêzên Tirkiye de ne yani hêzên Kemalîst yani destê Kemalîstan yên di nav eskeriyê de yên di nav belkî dadweriyê de hinek navendên yên kûr yên tarî yên ku tevî ku ne wazîfa wan e dixwazin siyasetê bikin dixwazin derê siyaseta Tirkiye bidin vî alî yani destê wan di nav wan de ne mesela wesayeta wan werdike ku ew karên li gor berjewendiya wan dimeşînin yani evana divê meriv ew neke yani bi wê dereceyê qebûl neke ku yani erê ev tîne yani Tirkiyetiyat ya HDP ye maqûle dibe wiha hebe Tirkiyetî wiya we na hêzên civakî ye yani
مثلا تركيا اگر تبيجي يعني اتفاقك راب مثلا تشيكن مثلا بالدعوه بارتيات دعويره باشروجي او جلجيره بسلامتره وهذا هنك هذه الدنيا ايجي يعني انا بارتيين سياسيين شفاف يعني معقول بمره بشكل اسكارم فهم بكم يعني تشرشوات تركيا ده بارلمانتو ده يا سياستا ایروین ده اش بود دوله که کرتو یا ناوین ده اتفاق بیمشاندن لو ماجی یعنی ایمن بخوا اد بجیم یعنی اگر ایل سر خالق تنه بجی پارتیین کرده HDP جی تیده پارتیین کرده که دبی پلاتفورمه که ده ورن جم هف جبو في الدوره ما نزيكو يا دما نافين بكيماس يعني طب مثلا شيء ابدا عليك ليش بو ماديك التاني يعني حبونا كردا بهفره بالتاني حبونا وان بيجن ام بهفره هرن مرينيجي تشي ترك وياكو يعني جاب جداو زمناتي يمكن يعني كابكيشن هفدو تاني دماديه كده الهفكن سي ماده هذا الهفكن يعني اد بيجم جياشتن هي بري بريادر وإرادة بهفرابونه جهمي تشتي مهمتره كو اي بلاتفورم كي بشتري يرسل بلاتفورمه اذا تشتي معقول شنو تشتي مشترك شنو اي بينكرن يك بيج هذا مهمه يك مراد جبوي او تثبيتاتا سراس بكم وحقيقه بدم وي حفتا بريك رزدار عثمان باي دمر ميوان مبو ویجید گو دوی عالیه کرده ستونا مزن دناف HDP ده کردن وی پیشنیاره کانی گو عالیه کرده دوی ورن جمع هف گو پیشنیاره من نکو جبینیم وکری دناف هف ده ورن جمع هف لسر چند خالا لحف بکن و بوی خالین لحف کری بچن به پارتین سیستم پارتین دولت یه دستلاتدار رونن و طرفه کی کرد بمینن نا وقتا جناب تمری گداری دکه براسی اف پیلا هدی مزن دبه گلو دوی نقطه ده دوی افکاریه ده وک پارتیه نوکی دوا وکی گلجک و کسایتین دنیه مثلا کردا و دخوازن ده برنامه خود محفه کردا ناس دکن مریکانه بوان رجی رونه کک مراد دوی یعنی نها يعني قبا بحثا يكيتيت كم دبي افيا كيتي بي اوكرين لي تابي روشكا HDP هي دبي مرف بزلالي ويا البرشعب يعني بارتي دنيا كردا يكجي وسايت غيريا كاكو جي امراليه پیدا دبه هي مداخله جانا تي قبا نقطه پر حساسيه ينجرين كاره يعني مداخله كابويا كيكو تشتكي قدر تاينكر يعني شاشيتيه به ياجي باواكي دين یک بیالی وسایت گریه که جی آلدنی وسایت گریه که قندیل جی هست یعنی یک جی دخوازه HDP تم بر باس که ام بیشن اوه ملت یعنی بر به جمهوریت خلق پارتی بوروت یعنی سر اساس وسایت گریه اما نه سر اساس شفافیت و زلالی و سر بخویه یک دنی جی دخوازه بالی بلکه ایرو یعنی مثلا ایمرالی چیه ایمرالی یعنی سیاست کو هاد ماشینه کو وروجه كليتا إمرالية دست كيجان حكومت دابا كيجان يزي دابا دخوازه يعني هفكاريه كي يجي كاره كي لقال وان بيكرن دخوازه هذا رزونانس كي تشيكا اجا جيبوك فان هردو اوامر زانه طبي امام مهم يجي دبي هي زدن في زانب كاربن يعني اف شفافيته اف وسايد جريجي يعني تا درجه كي دور كي يعني شو دبي قبل اتفاق شيء دبا هذا ما يدنجي بشاشتي نكفن ناف وسايت جرياكو يعني HDP يجي او باسكين HDP يعني نبيج همي HDP طبي او نحد بناقي وكاكو هو بخوجي باسكر عثمان بايدن من بعثوان مسرات ك دبي يعني فان هردو الياجي لبرچاو بگرين يعني اتفاق كاب سر بخوبه براستي يعني نكو برورده يا برورده بيكشاندن كل سر بيه خوبن بجواكا خوبه بوي 6 مليون ياجي بوي هيز داتربه دنگدرين خو لسر يعني لسروان لسر بياب سكنن بشترى مثلا ايرو ام بيجي اتفاق ملات تمام يعني تا درجه كتيما يعني لخوياك وجبر سياستا اي بارتيه يعني HDP جي ونكار بدنا بقال في اتفاقي يعني في اتفاق يعني اتفاقي
هر ناو اتفاقی لو ماجی يعني بباوريا من دبي كرد نكو تاني وكي اتفاقا ملت واتفاقا جمهور البرشعب بقرن دناف اتفاقي ده قال بارتي هنا يعني الهردو عليها جكاره هبه حتى دناف اك بارتي كاره هيزن جدا يعني جروبين جدا هبن لآلي دنيجي مثلا دعوة قال جيجا بارتيا سلامته هني كيزيدن هبه دبل قال واجي قاربا رونين حتى مادام اي بارتي ناهله اللي قال ملت اتفاقا ملت بيكرين يعني اللي قال جهبي واللي قال فان بارتي بدنيا ما اجبارتن بلان وبروجرام وبروجي في اتفاقي هبن يا كردا قصدا من هبن اللي قالوا وان رونين ويعني ايجابك بلاتفورم كيكو تمام او بلكي وي هرنوي بلاتفورم بلكي او بلاتفورم قالك بمشى لأما ناوي معناكو بلاتفورم كدنيكو الريل بروي بلاتفورم نجرة لأما بلاتفورم كاكو هزكي بدا داو دا خوازا كردا بيجي ويجي بلند بك نتفينا بشجوه نخا avant تشتاجي دبي بكن يعني الهرا اردويا جي امزانن او جنه هوموجنن بارتي جدا هزي جدا نافندن جدا انا لوان نافندن جدا همول برچاف بگرتن هفديتن هبن پیوندی هبن هفکاری هبن حتى ایجاب کن پلاتفورم بوانه بین آوا کرن بله گلک سپاس کک مراد ساعت و نیوه ما قدیا ام در باس بون ساعت و نیوه ام هاتن داویا برنامه خو گوتنین وی داوی گوتنین کو نگوتیه و اون خوازن اون بیجن کرم کن از گلک سپاسی ودکم تشتک ما گوتن بلکی مزیده جی گوتن ما وقت تماشاوانی خواه آنین برا ببورن هیوی دکم اف پیوین خدمتك بك جبو مناقشه اتفاق كردا بلاتفورم يقرتيا كردا ويا القل هيزن تركيا دفي دوره حساسه دوره كبراسي قال لك حساسه كاره برب خرابوني جيغا هر انجامي جرينجي بايش وجان بدا وكاره ري فبك يعني هنك روناي وبيشكتن بهن فرابون وازادي كاره حتى درجه كي بي پیدا كرن گلک سپاس کک مراد گلک سپاس تماشاوانین هیجا بله سپاس کم جبوه و سرکفتن و پیشکتن جبوه دخوازم جبو کداوه جبو خباتاوه گلک سپاس کک مراد گلک سپاس کک حنفی براسی کک مراد کسایت کی پرالیه اصلی خود اساس روپلا دیروکا کردستان ده کک مراد به لیکولین خوی و تالیه روپلا کی نو وکر تشته کی بخواد کردی دی بخواد دیروکا خود نفسینن او عالیوی بلکی میرو در نخست پیش ما عالیوی سیاست مداری در خست پیش ام گلک سپاسیا جناب تدکن تو بشتاری برنامه ما بود دولمندیه کی دامه حتی برنامه کی دن بمینن بخیر و خیریه ده و روز باش روز باش و روز سپاس